Hello, reka none tubasuhuze tunabahe ikaze tubabwire ko turi ku munsi wa kane w'icyumweru itariki ni 18 z'ukwezi kwa 12 2025, bivuze ko umwaka turi kugenda tuwusoza pole. Nizere ko rero buri wese ahaherereye kugenda awusoza neza, ibintu ari umutekano hagati kandi tunarangiza bya bindi twariyemeje kuzakora muri uyu mwaka, tunitegura gutangira umwaka mushya wa 2026. Tuje kuvuga ikiranga noneho kuri uyu munsi, tuje kugaruka ku makuru atandukanye, amakuru agezweho haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Ni ibintu bishyushye rero hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, nkaho turi buze guhera ku nkuru y'uyu mugabo Kenisi yagarutse ku bageni banone, ku bantu nyine bari gukora ubukwe muri iyi minsi, avuga ko ngo basigaye babyina nk'inkende. Ngabona ko nyine ari inenge nyinshi zitandukanye yagiye agaruka. So turaje twe tubirambura byose nyuma y'akaruhuko gatoya. Tubabwire ko umunyamakuru akaba n'uwashinze TV1 na Radio 1 Kakoza Nkuriza Charles uzwi nka Kenisi yanenze bikomeye imyitwarire y'abageni mu bukwe bw'iki gihe. Avuga ko uburyo basigaye babyinamo bitabahesha agaciro nk'abantu baba bagiye gutangira umuryango, kandi ko bihabanye n'umuco. Yabigarutseho mu kiganiro Rirarashe anenga imigendekere y'ubukwe bw'iyi minsi, by'umwihariko uburyo abageni babyina mu gihe cyo kwinjira aho kwiyakirira, hazwi nko kuri reception. Iyo urebye rero ubukwe busigaye buba muri iyi minsi, ubona ko bisa nk'ibyabaye ihame k'abageni n'ababaherekeje binjira muri reception babyina indirimbo runaka mu buryo butavugwaho rumwe. Kenisi yavuze ko bisigaye bisaba kwitoza indirimbo bazinjiriraho babyina, ariko anenga kuba bikorwa n'abageni kandi bakabaye bataramirwa, ndetse ko n'uburyo bikorwamo budakwiriye abantu bashyingiranywe. Kenisi rero mu kiganiro cye yakomeje ajya kure, agaragaza ko izo mbaraga zishyirwa mu mibyinire bikagera naho bikorwa n'abageni, kandi ari umunsi wabo bakabaye babyinirwa ntacyo zimarira urugo ruba rugiye gukurikiraho. Ibi rero kubera iki tubivuga, cyangwa se kubera iki aya magambo ya Kenisi natwe tuyagarutseho hano kuri uyu muyoboro wanyu? Ibi impamvu tubigarutseho, muri kino gihe raporo y'urwego rw'ubugenzacyaha yerekana ko mu mwaka wa 2024-2025 haburanishijwe imanza 2674 z'abashakanye basaba gutandukana, zivuye ku manza 2833 mu mwaka wari wabanje. Umwanditsi n'umushakashatsi ku mateka y'u Rwanda Nsanzabera Jean de Dieu yavuze ko imigendekere y'ubukwe bw'iyi minsi isigaye irimo ibyonnyi byinshi by'umuco. That's why rero nyine nibi tubigarutseho tubihuza n'ibyo Kenisi yavuze, aho yakomeje avuga ko mu muco wacu hari kugenda hazamo ibyonnyi byinshi bidakwiye, abantu bagaceceka ngo ni iterambere, nyamara iterambere ridashingiye ku muco rituma abantu bayoberwa icyo bari cyo bakaba ibyo ntazi. Sanzabera rero yongeyeho ko mu mitegurire n'imigendekere y'ubukwe bw'iyi minsi anenga ibindi byadutse ngo byo gutira ababyeyi b'umubiri n'ababyeyi babatisimu bitwaje impamvu zitandukanye. Avuga ko ibyo bidakwiye, kuko abo babyeyi bakwiye gukomeza kugira agaciro kabo no muri ibi birori by'abana by'abana babo baba barareze kuva bakiri bato. Sanzabera asanga inzego bireba zikwiye gushyira ingufu mu kwigisha bato umuco nyarwanda, harimo n'imigendekere y'ubukwe, kuko uyu munsi binagoye kubanenga ko ku byo bakora nabi kandi nta bizima bigishwa. Ngibyo rero ngayo nguko ngira ngo nuko bimeze kuri ubu ngubu, cyangwa se nibyo twabahitiyemo, ariko bijyanye nabyo ubundi mu muco w'abanyarwanda muri rusange usanga hari imihango yaginaga ubukwe. Iyo mihango rero nk'ababatahira cyangwa se babasaza bakera baba bayizi, babumva ko ari nayo yakurikizwa, ariko abona ko byo hari iterambere rindi twakiriye, nubwo wenda babihuza ntabwo twamenya ati se koko izo gatanya ziyongera nicyo kibitera, ntawamenya, ariko urabona ko nyine biriho. Nibyo rero byagarutsweho na Kenisi. Reka tuze dukomeza n'amakuru yacu. Mu makuru avuga hanze y'u Rwanda tubabwire ko mu Bufaransa aho umuganga yahamijwe kuroga abarwayi 30 akatirwa gufunga imyaka 22. Ni urukiko rwo muri Besançon mu Bufaransa rwakatiye umugabo wakoraga kwa muganga atera ibinya yitwa Frederic Pinchel
rwamukatira imyaka 22 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kuroga abarwayi 30 barimo 12 bapfuye. Uyu mugabo yatangiye gukurikiranwa muri 2017 ubwo yakekwagaho kuroga abantu babiri ku bitaro bibiri bitandukanye. Icyo gihe yarakurikiranyweho kuroga Sandra Simarda w'imyaka 36 wafashwe n'umutima ariko bagura utirigongo. Uyu mugore yaje kurokoka ariko ajya muri koma. Nyuma mu iperereza ryakozwe basanze serume ye harimo potassium yikubye inshuro 100 yakaba iri muri uwo muti yari kuba yahawe n'uyu muganga. Uyu mugabo rero mu rubanza rwe yireguye avuga ko nubwo abo bantu baba bararozwe atari we wabikoze. Ku rundi ruhande ubushinjacyaha bwavuze ko uyu mugabo ari igisebo ku baganga, aho rwavuze ko ngo uyu muganga ari umuganga w'urupfu, umurozi ndetse n'umwicanyi, ataka umuganga uzanye igisebo ku bandi baganga bose ngo kuko yafashe ivuriro arihindura irimbi. Uyu mugabo yarogaga abantu akoresheje imiti ituma umuntu agira ibibazo by'umutima cyangwa guturika k'udutsi tw'amaraso. Uyu mugabo rero wahamijwe iki cyaha umuntu muto ubundi yahawe uburozi n'umwana ufite imyaka 4 mu gihe umukuru ari umukecuru w'imyaka 84. Reka tuze tugaruka ku byaranze uyu munsi mu mateka mu myaka igiye itandukanye. Turi kwa 18 Ukuboza 2025 ni umunsi wa 352 mu minsi igize umwaka, hasigaye iminsi 13 ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bw'abimukira. Usibye iki, hano twabateguriye bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Iyi ni HD Global Media, njye nitwa Dani Hambo. Reka tuze dutangira. 1955 Aloys Bigirumwami yimitse umusuwisi André Pelaudin wabaye umushumba Kiliziya Gatolika mu Rwanda, akanayobora by'umwihariko diyosezi ya Kabgayi mu gihe cy'imyaka 30. 1799 George Washington wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyinguwe ku musozi Vernon. Naho 1839 hafashwe ifoto ya mbere mu kirere yerekana ukwezi. Iyo foto yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatwa n'uwitwa John Draper i New York. Naho kandi 2015 habaye amatora ya referendum nyuma y'aho Abanyarwanda basaga miliyoni 3 basabye ko itegeko nshinga rivugururwa, Perezida Kagame akemererwa kongera kwiyamamaza. Twerekeza mu muziki. Mu muziki 2011 itsinda rya Rwanda Election ryakoze igitaramo cyaryo cya mbere cyo ku rwego rwo hejuru i Londres mu Bwongereza. Mu mukino naho kandi hari ibyabaye, aha twababwira nk'ibyabaye 2022 aho Argentina yegukanye igikombe cy'isi itsinze Ubufaransa penalty 4-2 nyuma y'aho umukino warangiye amakipe yombi anganya ibitego 3-3. Bivuze ko Ubufaransa bwaviyemo kuri penalty. Naho kandi ntabwo twagenda tubabwira bavutse uyu munsi, aho twababwira nk'uwavutse 1963 na wundi ni Brad Pitt, ni icyamamare mu gukina no gutunganya filime muri Amerika, ngira ngo muramuzi. Havutse kandi Pierre Nkurunziza abaye perezida wa 9 w'u Burundi. Uyu avuka rimwe neza kuri uyu munsi ukwezi nk'uko umwaka w'1963, bivuze ko angana neza cyane na Brad Pitt. Aha kandi havutse umuhanzi w'umunyamerika ni Billie Eilish. Uyu yavutse tariki y'ukwezi nk'uko 2001. Naho kandi kubapfuye reka tubabwire ko wapfuye Mustafa Seleka wabaye perezida wa Mauritania. Uyu apfa 2012. Ngayo nguko.